Ka Proseshon Iukharist ha Holy Cross Parish Umkiang East Jante Hills District. Haka khat pratarik rempang kalalong ka basyongkun bat ipo ipeng da ka Jingriewblei na ki Peit ringet Catholic ki balawan na ki balang Shillong ki bahap hapo kani ka Parish. Kumju ru ki Peit ringet na ki we ki Parish ki ba hap haka jing pet jing kmi ka jalan niam jowai diocese ki lapen Phuh pen peng ya kani ka sngi da ki jing dan lang jong ki ha ki jing le niam baro ha kani ka sngi. Lapan kraw ya kani ka sngi da ki shispa khat sangut ki khana kan thei bat chenrang ki bala priang ya ka sakramen baningkong. Kisur batiang bat babang ki balami na ki jingput jingtem jong ka donbosco band Shillong ki la pendap ya ki luom ki tem jong kani ka shnong. Ki pat ba ki la pet yap biet ya ka jingyat renti ka Proseshon ha ka ba. Ki pat ringet Catholic ki la ya jai jai da ki jingduai bat jingrwai ba syok mensim na duk ba sedang hadu bandakut ki jingle niam baro. Ka phang pedeng jong ka jingsam ya ka ketien jong ublei ha kani ka jingle niam kalong. La pendap ya ka ya bat ka hima ublei kalajan. Tu pin kala ka bamut bat tunget ru ya ka gospel. Belasot na ka gospel jung Markus kalenong ka baningkong ka dekot ka bakhatsan. Ka Proseshon kala sedang haka porsi tengsngi na Holy Cross Parish Umkiang bat layat terter ka surok National Highway jung ka shnong Umkiang rengkat kaput katem na ka donbosco band kumju daki ruai bat ki jingduai ngu ublei na ki Peit ringet baro shilenter lenti. Uraron padar Lawrence Wanyang ula parya ya ka ketien jung ublei ka baong. Ka jinget klem ki kam kalong ka bayam. Ula kentu kan pam da ka baong. Habanget deban wan testa syaka jingeseng syaka Iukharist bat deban duai ru ha ublei barabor. Ukmi lenti baleng ba kani ka sngi en pen skem syu ya ka jinget bat ban pen iru ka jinget ha ublei da ki kam bangile. Haga por step shua ka Proseshon lapan mentaya ka mas bakhut the Vicar General Jowai Diocese Reverend Padar Martin Shilla rengkat bon ngut kiling dos oblei ke balapoi hakani ka sngi. Jong kaji pilihan Phuh bagi bermau di setiap kaji Habang apani lo ham ndo pada simpling power lo ngan Nanta tentang kau boleh tidak ini, memberi tentang kepada kami semua tentang sistem dan tentang kau boleh tidak kepada imam. Mending boleh dengan boleh menggam apa nama dia nali isi dia jadi kita kau boleh muka jadi kau rumah kita ke tu kemudian berpindah rumah.
Phuh bangan ai Phuh ulong kadok sana ya kaba soy anti GS kumi belum re sesi komen para orang yaki bang seimane ni bang dari sini bang setiap isu tuan bagi how we Phuh mayan how we Phuh mayan we December Januari kota ni sekarang lagi ini pada retreat mo retreat mo kalau bagi ayo retreat lagi masih apa celebrate ya Iukharist ko wong ko kadang ni bun sinai ni pada ni dong teknik bukan ni sampo teknik ni akan pula teknik na Jesus na Jesus imani waktunya insyaallah teknik sak nyusan na nyusan 25% dibagi uang mengarah ngalayu iya kampla dari sisa asngapha uang bang ngadi spiritual director yang ini sisa Meghalaya kalau spiritual director ini sisa Meghalaya ngalai aima siki ngalai
sisa lagi yang berbuai, itu kajian itu Shillong ini berbuai. Diuang kali berbuai bagi tek member desge. Dia nak desge jadi misal uang kapal ia unerupu. Dosim batobang nak di bawah uang unerupu. Kapal nak uang ini dan dalam jumlah kasam kacau. Kapal nak ia uang kasam kacau. Dia lalu kata Khubor dari bahasanya nasanya kalau isu don awal. Dia pun begini sampo ini kalau isu don awal Mereka dari lalu kita kasih. Lalu kita kasih tome kaum jisu dan kaum Khubor bukan. Dan komen para sesin, tome hampa canai berjegi, hampa Iukharist, hampa Meghalaya bau beli uang lagi muda, beli uang Khubor bukan. You all try. You all try. De jisu wong mana don kasih kita berteriak yang di ilum, lumbi nak estai. Tetapi don kasih, maka don kasih jadi kan isu sebaik so bila orang di ilum boleh estai. Nama isu